افغانستان راشن بشي زرغون بشي وطن افغانستان وزرو کې مې کړه دې جانان افغانستان. سلامونه نیک هیله احترامات هیله د ټول به روغ جوړ او صحتمند وي. دوستانو د نن ورځې درس کې د هورن برخه وایي د اورېدلو برخه. دا برخه ډیره مهمه ده، کوشش وکړئ په ټوله معنا باندې واورئ. راځو په درس شروع کوو. Hören Sie und ergänzen Sie. Schreiben Sie dann selber Grammatikpoesie. Vergleichen Sie im Kurs. Viele Fragen. Ich habe Fragen. Du hast Fragen. Er hat Fragen. Sie hat Fragen. Wir haben viele Fragen. Wer hat die Antwort? Ich und du. Ich bin ich. Du bist du. Er ist er. Wir sind wir. Wer seid ihr? ښه دوستانو، دا د هورن برخه. اوس د خانخالیانو کې څه راځي؟ ښه دوستانو، راځو لزونګ ته. په اوله خانخالي کې هست راځي، په دویمه کې حت، په دریمه کې حت، په څلورمه کې هبن. دې خواته په لومړۍ خانخالي کې بیست، په دویمه کې است، په دریمه کې زند، په څلورمه کې ساید. ښه دوستانو، راځو دویمه برخه ته. دا دویمه برخه هم تاسو په صحیح معنا باندې دا ولولئ. چې کله مو لوستله نو بیا په دغه خانخالیانو کې څه راځي؟ دغه شپږ اووه اته نومونه دي، دغه په دغه خانخالیانو کې راځي. تاسو یې واورئ چې کومه خانخالي کې کوم نوم راځي. راځو اورو یې په ګډه سره. Woher kommen die Leute? Wo wohnen sie jetzt? Hören Sie und ergänzen Sie die Sätze. 1. Ich heiße Silvia. Ich komme aus Chur und wohne jetzt in Zürich. 2. Ich heiße Franz. Ich komme aus Basel und wohne jetzt in Luzern. 3. Ich bin Elisabeth. Ich komme aus St. Gallen. Jetzt wohne ich in Bern. 4. Ich bin der Fritz aus Bern. Ich wohne hier in Bern. ښه دا و دوستانو د دې برخې هورن. راځو اوس لزونګ ته. په لومړۍ خانخالي کې دوستانو په دغه ځای کې زوریخ راځي، په دویمه خانخالي کې بازل او لوزرن راځي، په دې ځای کې دوستانو بازل او لوزرن، په دریمه کې سدګالن او بیرن راځي، په څلورمه کې بیرن او بیرن راځي. دلته دوستانو سدګالن، دلته بیرن، په څلورمه کې دغه ځای کې هم بیرن راځي او دلته هم بیرن راځي. څو دیارلسمې برخې ته. په دیارلسمه برخه کې یوه انټرویو ده. تاسو یې په صحیح معنا باندې ولولئ چې دغه جملات چې دوی تکراروي دا صحیح دي او که غلط دي. richtig، صحیح، فالش، غلط. تاسو دا ولولئ، واورئ او وروسته له هغه نه پرېکړه وکړئ چې آیا دا صحیح دي او که غلط دي. راځو په ګډه باندې اورو. Punkt 1. Hören Sie und kreuzen Sie an. Was ist richtig? Was ist falsch? Herr Cimildoro, es ist 6:30 und Sie sind für heute fertig mit Ihrer Arbeit. Sicher sind Sie müde? Ein wenig, ja. Von 6 Uhr am Morgen bis 6 Uhr am Abend Taxi fahren. Das macht müde. Sie arbeiten jetzt schon 22 Jahre als Taxifahrer und Sie machen Ihre Arbeit immer noch gern. Ja, das ist so. Ich finde Taxifahren interessant. Leute kennenlernen, ihnen zuhören, mit den Leuten sprechen. Das ist alles positiv. Gibt es auch Negatives? Ja, also, wenn keine Leute kommen und ich warte und warte und warte, dann ist es langweilig. Und der Verkehr. Es gibt viel Verkehr in der Stadt.
Und das bedeutet oft Hektik und Stress. Das verstehe ich. Das ist sicher sehr anstrengend. Noch eine Frage zu Ihren Arbeitszeiten. Wie ist das morgen? Fahren Sie dann wieder von 6 bis 18 Uhr? Nein, morgen beginne ich nicht so früh. Morgen arbeite ich von 14 Uhr bis Mitternacht. Sie arbeiten also auch in der Nacht? Ja, das mache ich gern. In der Nacht gibt es wenig Verkehr und die Leute sind nicht so nervös. Ich fahre gern in der Nacht. Dann schlafen Sie manchmal am Tag? Ja, das ist richtig. Nach einer Nachtschicht schlafe ich am Tag bis circa 10 Uhr am Morgen. ښه دوستانو دا و د هورن برخه. تاسو به اوس پوهېدلي چې کوم صحیح دی او کوم غلط دی. راځو لزوم ته حل ته. لزوم 14. لزوم 13 14 حل یا 14 لزوم. اول څه ده؟ فالش غلط ده. دویم څه ده؟ richtig صحیح ده. دریم څه ده؟ فالش غلط ده. څلورم څه ده؟ richtig صحیح ده. پنځم څه ده؟ richtig صحیح ده. شپږم هم richtig صحیح ده. اووم فالش غلط ده. اتم richtig صحیح ده. راځو دوستانو 14مې برخې ته. په 14مه برخه کې له یو ټکسیوان سره خبرې کول دي. راځو اورو یې. Hören Sie, lesen Sie und sprechen Sie nach. Als Taxifahrer arbeiten, das heißt warten, warten, warten und fahren und warten und fahren. Das heißt Straßen suchen und fahren und fahren und fahren. Taxifahren, das heißt aber auch sprechen und Leute kennenlernen, reden und lachen. Taxifahren ist anstrengend, aber auch راځو interessant. 15مې برخې ته. 15مه برخه کې یوه فرموله ده، هغه ډکوي، دوه نفره سره خبرې کوي. تاسو یې واورئ او ووایئ چې دا فرموله صحیح ده او که غلطه یې ډکه کړې ده. Hören Sie und kontrollieren Sie das Formular. Ist alles korrekt ausgefüllt? Guten Tag. Guten Tag. Ich wohne neu hier und möchte mich anmelden. Einen Moment. Ich notiere Ihre Personalien. Haben Sie einen Ausweis mitgebracht? Hier bitte. Ihr Name ist Sharapova. Ja, richtig. Vorname Tatjana. Ja, das ist richtig. Wie ist Ihre neue Adresse? Birkenstraße Nummer 17, 8200 Schaffhausen. Und wie ist Ihre Telefonnummer? 052 624 56 26. Sie kommen aus Russland, ja? Ja, richtig. Ich bin Russin. Und wie alt sind Sie? 29. Sind Sie verheiratet? Nein, ich bin ledig. Was sind Sie von Beruf? Ich bin Informatikerin und arbeite als Programmiererin. Danke. Jetzt brauche ich noch Ihre Unterschrift. Bitte unterschreiben Sie hier. Hier bitte. Danke. Jetzt sind Sie angemeldet. Alles ist in Ordnung. Gut. Danke und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Frau Sharapova. ښه دوستانو دا و 15مه برخه. راځو ګورو چې دا صحیح ده او که غلط ده. Lösung 15 یعنی 15 حل. Nein, das Formular ist nicht korrekt ausgefüllt. نه دا فرموله چې ده دا صحیح نه ده ډکه شوې. Falsch ist die Hausnummer. د کور نمبر چې ده غلط ده. Die richtige Hausnummer ist die Nummer 17. صحیح د کور نمبر چې دغه 12 ده. هلته یو اویا لیکلي وو هغوی، دلته اصلي نمبر چې ده د کور 12 ده. دوستانو دا و د هورن برخه. کوشش وکړئ بار بار یې واورئ تر څو ورباندې پوه شئ. په یو ځل اورېدلو باندې سړی نه ورباندې پوهېږي. کوشش وکړئ بار بار یې واورئ تر څو په صحیح معنا باندې ورباندې پوه شئ. تر یو بل درسه د الله په امان.